vi ele tu ni fiafi fa atalo fatu fa o falo fatu tatu proclame ni fiafi o fai singa tu ele tito tatu proclame o lenga fa solo tu proclame mo a ele mo watu ele o latu se me lungo tatu page fa malulu atu foi ono o masini o fa ngaina le la to isu ya tu lungo telefon vi ele tu ala tu te ni tatu se talo ngang pa yo mato so so sili fa pa yo ma le mai lo mato fa ngaina o nei me masini ya wa fo I o mato lima im fa pena ona mato lo ona tau le tau pe ola tavita te wa o mato lima tau le tau mato lo fo ona fa ngame o fa pena ona fa ngaina ina ia pa ngofio ona avatu lo fe au lungo penga ta failangi anga le mai o yang ang pa ia mo mia lava o te tartaraina o te fa mtaraina ai fa nga lo ni tinga to se me fa nga luenga pa manuia so se tasi mai la to lo fa pena ona fai ona mata mai ni tula alo fangia se mana onga tari o lo mata tua a fa manuia foi so se tasi lava le io ye se mana onga fa pitoa o se mai se tinga se fa no noanga o se mana onga le i matu te loina ona o te silfeina ia matu te vala au I le sua foi su ki wiso e fa pena ona anga le leia tuai ia tatou mo ele tu ni po kalame anga pa ia so son mai amen amen via le tu ni fia fa to fa talo fatu ile sof mon malo ia su ki wiso tatou li mo tatou fa aula ia fe lava se me o fa pena na e mo mai ni fa so ia anga le tu ma fa manu ia tu le tua ole ngata lo fa lo sunga te tai lo sunga po lo sunga fa tono lo sunga mai pereta ile tu fa malua tu tu titia tu tu proclame ona ole te mo fa ia tu ia la au lo fa pena na fa ngai na pu e tu ile tu proclame ia fa talo fa fo so ma tu te mal fale pasta fi wa lesi ile ngata leo so ma tu tina hana fi wa lesi ile sunga fo te tai ia wa le kalesia bishop elia tabai ia ma tono le kalesia le lo fatu noi la langi a to ma Samoa ia nga le fo ile tu ile fa longo ile va se tasi o ile fo I fe ma pa anga le nei proclame po le la ata o le Global Kingdom TV ia fa pena na ia ile ang le ma le lo fo le tu fa ma ia tu le tu ia a fa pena fo ona tato iai I lungo o penga ta fai langi fa so ina na fiong pa fa poponga nei o le proclame Yesu o le fa malolonga amen na se mai o e mawai la fo se tinga o fa pena na fia o e fa fitau le na o mai amen ele na o mai fa malolonga le tua ye man loto momo ye man o ngata o mai o avenga o fa fitauli problem struggles stress me o ma fa pena o me nga la fa tani mai i tato li fa o lo Jesu Kristo sei fa maloloi oi amen te lo tato te tama faia e amo ia tato e amo ia tau avenga ia ave Yesu kuma ia te ola o amo mama ia ia fa pena ona tu ile tu e mama ai ole popo ole fa popo tato pokalame tato mata le lukon ta po fito on fa tu ma fase o limas fu fa o mo tato pokalame ni va yaso pe on tato mata mai le lukale fito se ia mat ai ile mata upo lukon mata upo fito ni va yaso ia le fo tau ia mas fai ai fa o mai fo ini so vaenga amen o fa ipula fa su mal fa le mas fu le tatu te tata no ai le fiafi e memoria tu ai se fa malo si ma ava tu ai fo se fe au mo o mo au le nei fiafi ole au te lenga po se fe au le mana o te mo mo oi ta pena mai le loto e ave me sili mo lo wali amen ole fe au nga le tau fa mo ya tu le ta o tu le va nga le e tau mo ko se fe au mo oi ta pena mai le loto ta pena me sili me le loto pe ta pena me sili mai lo loto e ave mo le amen man tu na finta tu tala no ai ta pena nga le fine e o fa mai o fa fine yang sala o tala na ale farisaio mai ana fai fa na fa pe se perfetta nga ke lo o le fine yang sala ile tau ona pa ai amen ai ao ihi o lo ta pena ile tua le fa o le tanga ile tina o sauro le tina
ole pata upula le ta tala no e pe le te fa ma fa ya fine na ro ta o to fa upu lima se fu fe tala ya tu o ia fa fine wa e ola lo fa to tua ina luia oe male manuia ina luia oe male manuia e lua mea le wa maua el tina ina wa uma na failan tapenanga le fa ne tapenanga o mesili amen le la tato o mai lalo i le vaenga le te o fa solo atu ai e lua mea mata utia le wa maua el fa fine ina ua uma lan tapenanga ona tapenanga o mesili ne ia faia moreli ai fai mai le tala Yesu ke wiso fa uma me ta upu ne e fitu o le luka fai mai ua e ola i lo fa to tua mua ola lua fai mai aluia oe male manuia amen o le tape nanga alfa fine na fai tio ina le farasai o leo Simona e lua kura fa fine ai foi la isi tu singa le se wali i tusi as no people o tusi ole ma tayo ma rekoluka o lo fai tio ina nisi o so o Yesu le fangu ala pasa le fangu unato tau telelea ana ave fa atau ma i for tu pe tong e ave mo e matativa ma e silia kung tau le amen o silia kule ngana ai fa mai Yesu no e silia kule me le fai le fa fine le wa ka ma fai tangata e mi milo niso te mitato te cha kako ke cha tingai me la tatu wa ai amen a ole loto tangata ta penai na ole atua na te sila fiaina amen o ta penanga la fine le na ia ta pena ina me sili amen ai va ai le fai upe fasu ma le fasi o le fasu ma le ono o lo tau mata wa fai tio ina e Simona le ngaluenga fa fine le ma Yesu ke wiso amen wa fa mai le fai up mai fa mai upo fa Simona anga fa apeo se perfecta nga ke Lord fa fine le nga ke le ka kau o nga ia ala winga finge le e fai le ngaluenga ia te ia ya Yesu ke wiso le ai fa mai Yesu ke wiso fa mat fa mai lo tala Yesu ke wiso nga fai asi Simona fa le ala ka ngolola Yesu ke wiso po Yesu kangolo Yesu fa malama lo ya Yohane le ese ngolo na mafaula yai male mea te le male mea sili le wo fatino e tinale nei amen momua fa mai ka la a Yesu no o sau lo fale e kele o mai sa vai mulu ai o vai amen a ole tu le mele anga tangata o si polo hosta por kanga ke hostinga se mantua nga invite e farasaio Yesu late fai ainga aure tu male anga fa iutaia e te tau ona mulu vai o le tangata ai le iulu fale ele iulu fale i tu tonu lona fale fa me Yesu ngo usaua ko ngolo fale e kere au mai se apa vai e fufulu ai o vai aure tinale nei wa ia fa nga ina ono lo mata o mea tangata pe ona fa matala ina na nafi o me sili ona tangata awa ia whaangaina e solo ai pe fufulu ai vai Yesu Kiriso amen fa mai ole tule maleanga au na le ngata e fufulu vai ai ifole solo wa solo ai vai le na fa atino Yesu ina wala tu no nofo la tu te ai o fai le la tu tau mafutanga ai le ai se fai nga luenga fa au na le na tu la e lo Yesu fa mai ua ia fusi le solo ma le apa fano ai mulu lo vai o Yesu ai sau Yesu le fale o le farisaio le ele i faatino ina ele au na ale farisaio posiona ai faatino ele fafine e ta umawala lo ina e tangata i to tono si o manga o petania amen ele amana ia ina e ino si al fafine fa mai o le fafine ang sala le o le farisaio fa mai le farisaio po Simona ana fa ape o se perfecta e lo al fafine le ai se a e fa singo mi artinale ono anga mio mana tu le e fai e le mana o ai pe inosia e tangata ia ta o farisaio amen fa mai o tangata ang sala
ai watu tinga nge le fa ngaina sa solo ai fa ngaina lona la wao o le mesili ona tau o le tamai tai amen o le mesili ona tau o le tamai tai le lona la wao ai va ai fo la fiong pa ia le tua atala no le la wao la tala no le glory po le malu amen a wale avere malu le ortina a wia tu lalo ma solo ai vai o Yesu Kristo amen fa mai le tala Yesu nga o sawe ke le fa afeilo a ia ke e ke le songi mai ia te amen ai fa mai upa Yesu a nei fa fine le ke ingo ia le ke fa singo mia ua sau o ia ua le songi mai ia te a wia ia songi lalo u vai amen ora na fino tala no ai o mea sili ya te oi ka kokango e to'u lalo i vai o Yesu se i ka penga mai Yesu o manuia amen o mea ia lenga whaatino al fafine lenga ta o mea maulunga o mea taua the most significant i ko yanga ia ua ia le ka whaatawa ina ia te ia awa ia ku'u i lalo a ao Yesu ke wiso e whaatino ilana taulanga lea amen lenga tala i lea a ua fai mai le tala nga usau e kele au mai se ufua amen o lu umasani atano no ufua umasangi pe ya ka kufangu amen ele ai se tau ele kaua tele ele o yengi ni me manongi pe yo le fangu le fa mai a ole nei fa fine ua ia ta e po le nei tina ua ia ta ele le fangu ala pasa a o kokongo lo i aile mea ta o le nato tau tele e sili o na tau ngata fai mai o le tau o le fangu lea e tolu se lau te nari fa atusa lea ma le tau sanga a toa e ngā lue e te ngata amen a fai o le tau sanga a toa ngā lue e aile tina lea mo le fangu lea a e kasi singa ma e kaimi wai e ta tae ai u wai vai Yesu e le i mafau o ia i le te le ma le umi o le kaimi ngaia tau wasaina mai e tau sa ili ai le fangu lea ai ono olona nau ta inga malona loto ua nuti mo moia ua le mana o ai e fai se suinga amen le ngata o le mana o nga ia fai se suinga au ona i loa o ia te ngata faa singo mia o ia te ngata faa tau maua lalo ina te ngata ai ua o le taime fesu ia ai amen ai sau fo ila le tinalia ua ona i loa mai a malama le tangata na te mawhai ona fesu ia ina mea ia na olai e iei le tangata e mawhai ona ia toi tapena ina le mea fau mo ia amen lea lau umanga whai aku le file whamatala aku whamamalama e Yesu ke wiso isi uso a vai lea po le farasai o le Simona le ese esenga o mea amen e mawalalo ai lana vaai e mawalalo ai le vaai ale farasai o ile tina nga sala lea a o le sila Yesu ke wiso ile ai e le whaatau vaa le ngā luenga ma le tapenanga e le tina le ne o nei taulanga amen o le vaai ale farasai o tina lea o le fingi anga sala a o le vaai a Yesu ke wiso le tangata lea e nuti momoi alo na loto leanga o le mana onga o le Yesu fa mai na o sau moe anga sala fa mai o tiri i sau moe malolo e na o sau moe mamai le ala o ngā o fo mai pe ale aini ma amen e fa mai Yesu nga o sau moe anga sala anga fai e ami o tonu uma le lalo lang o le ala o ngā le ala nga sa o Yesu pena fa ape e ami o tonu uma le lalo lang le anga o Yesu nga ata pena e le atua e sa o fa amanga lo inga ta to nga sala da redeemer ole taulanga ola na ta pena e le atua lona soifua sa ia maua tangata lea o oe ma amen sa ia maua i tātou tangata sala amen o inala le umalo le malama fai lo ma fa ata o to fa o Yesu la le me silin ka wo le fa fai Yesu yai le fa tu Yesu ngai ya Simona o ka ngaka ngai ai ta la fu le lima se la te na le lima se fu na ta u fa mata la mai nga mai o le o ai silinga fa ma o ai mai
o ai ke le che le siri ona ngai fa te fai tumu matasi ma tangata cho lua sala no fasu matasi o tangata cho lua na la sala no mai tupe ile tangata cho atasi sana no mai ile tasi te na we 5 se lau a ole tasi e 5 se furu wale aini ala tupe cho avatu ona mangalo fua lea o ia ia te ila ua uma ina fai mai po wai ila ua e tele lo na alofa ia te ia watali mai simona ufa pe mai ai lava o le na fa amangaloina atu ana mea e tele o fetalai atu ia te ia ua tonu lautali amen lea koe amai efe ade kala lea Yesu Kristo e ka waku ya simona o aile kangaka e sili ona te lelo na alofa te ngata le o kangaka le te lelo na alofa fa mai le simo mai o kangaka le kele lang kupele ngai ka alafu ai amen kangaka lang kele tupe ngai ka alafu e sile akule alofa kangaka nga ile kangaka le nga ngongo mai tupe amen fa penga umpai lo Yesu fa penga malitina leke ingo siaina leke fa kuskusiri ma leke fa mai o tinganga sala amen fa pena mea lenga sa wa Yesu ke wiso fa mai no o sau mo wale loloa amen fa mai no sau mo wang sala tanga sala o kangaka wale loloa the last one ma mo wale loa le ainga o Israelu amen leta na noa ta malo le leta na noa le ia Yesu ma farsa yo fa mai lo fa ya kuro le tala Yesu fine fa mai funai wa mangalo wa sala wa fa mangalo ina wa sala ai fa mai le mangaku ole farsa yo mai la ko wiesa ai fa kasi lenga invite le elena o Yesu mau no so lenga yai matangata sa invite esimona la ko ke fai tina fa kasi la fia filia me chole o ile kangaka o ile ni tangata ngake fa mai ngake mafayong fa manga lo ina sala amen o no le taito nunga le tangata yutaya o ngol maka sili le ala yutaya amen fa mai le ai se mafayong fa manga lo ina sala nga ole akua ngaka oko le Isaiah lam tak perfasu maturol fa ipo 2:5 ngai o mai la tu te nunga le fa mai o ulava le solo ia wang sala ona o ulava o wang sala foi o te le manatua talanga le kua le failo na nu o Israel le fa mai le kua na o ulava e solo ia e se ha wang sala o ulava o au sala foi o te le manatua le ala ka mau tangata Israelu po tangata Yutaia ele ai sesi o le kula i mai Yesu fai mai fa ole si o isi tu singa po isi la ko fai mai wa upuleanga o ia ile atua amen o ai o ia ki fa mangalo ina ia sala amen mai o ia na te fa mangalo ina ia sala tangata ele ai se singa le kasi tangata i tanto nungo le Yutaia nga o le atua na te fa mangalo ina sala amen ai ka manatu mai o iai le atua sa iai mai Yesu Kristo Ioane mta mo fa mai sai le amatanga le loko o le atua foi le loko o le ko foi le la tu te o ina la fa sai mo la tu kayo le la tu te o ina e iai le kai me fio mai le Mesia e iai le Mesia fa mai e iai le vai man tu intala no Yesu mar finge Samaria lungo le vai ai fa pe foi opportunale lungo le vai fa mai ma ko ke loa e iai Mesia e fio mai Mesia amen e tala noa mal Mesia ai le malama iai e fa mangalo le Mesia ai le loa amen e o fa sai o ia nga ke o ina tu la fono matara tala noa inga luenga au perfecta e fa makala ia winga o ma perfectanga ai le malama ai le o Saul Mesia
Amen. E tala e nga ke invitinga le Mesia ai le malama ai. Amen. Le o fa yaku le Mesia le nga ke ka ua le fengi tu ai fa mai Isaia e fa nau le tama ilo na ua le malo. Amen. O ia nga ke ave se ina nga sala la langi le fa o la mo le mau I upu a perfecta. Ia Isaia. Ai le malama ai. Le tala no ma tangata le na te a oina e ia le Mesia fio mai. Ai le o malama ia. Amen. Ale ko fasili ala tona fe mai. O ai le ni te ngata upu le anga I le tua. A wai le ai a se sinate mafaya ona fa manga loina nga sala. Nga o le tua na te ave se ina story tula afono na te fa manga loina anga sala uma. Amen. Vai ko le Yesu amen tua. Amen tua ile tu se Yohana mta po luas fuma valu luas Yohana luas fuma po luas fuma le valu. Ngai fa ape ai ia kam fanga lo koma Thomas inga wala ku Yesu le ngala ku Yesu wa fa ali Yesu mo to tu Yesu fa mai lo mai ko ku Yesu mai o ke le kari ko ngo se lo ngai e ku lo lima ile me le nga ku ile kao me le ku le fa ta o te ton ai la ku Yesu fa mai le ka mai la ku lo Yesu Thomas ta ku mai lo lima me le sa ku ai fa mai uppa ko mas po toma lo wali lo watua my Lord my God lo wali means Jesus my God le atua so le wa ka o mai to masi o oea o Yesu ke viso o oe nga o le atua amen o oe o le li means Jesus o le akua lava amen my Lord and my God. I family yane. Family mo mawa le yane valor fa pe luas elima suma valor. Upo Yesu, family Yesu. Sa o yai, ai le yai lava Abrahamo. Family o yai, ai le fa nga Abrahamo, se upo mo fie. Na o yai ai le yai Abrahamo la tal, ai le creating up le fausia penga ko fia le kua le no o Israelu ngai ya Yesu ke viso amen atale no ya Abrahamo o le fanta po o ia le nga ko kofi le ko fa ku la ele no o Israelu le fa na wa Isaako fa na wa Yakopo Abrahamo Isaako ma Yakopo ila tonga pa o ta au ngata ma o le nuo Israel e o fo ila le anu fo ila le Israel matala noa o ai esidi e o ko ya Abraham esidi e o ko ya Isaac esidi e o ko ya Yakopo le nga o mai le vai amen o le vai le nga ele le matu tama e tala noa ye mika I tangata ya fa mena kala Yesu sa o yai ai le kamanga o Abraham le ko inga nga o Abraham le nga fa kula inga le nu o Israel le nga form up inga le nu o Israel ai waingo fia na to tofie le tu e faia le nu o e faia le nu mo le tu amen fa Yesu ai le fa laula Abraham nga o ya so la le mele ka o mai Yesu Kristo ai le se so nu o Israel ai le se mea na o ya le fa mai le yana mo mua sai le matanga le loko o le tua fo ile loko amen o nga la le ka wa ai Israel fa mai nga o le ku ai mafai ona fa mangolina sala amen ai fa makala Yesu ke viso ngo vesili la so Yesu fa fenga makolo le mai fa fenga makolo tama ai fa mai Yesu o leo wa me cha o vai o tama fa mai wa o tonu tama fo tonu ya cha a fai ko ke ko kongo ya ke o ke ko kongo fo ya cha o to so what it mean la lo wingo ya me fa mai kana le Yesu ke viso o wa o mai tama o tama fo na ke o mai ya amen o wa o mai tama o tama fo ina ya sending mai ya e kasi ma ua o wa o mai tama e kasi ma ua we are one kasi sea ale ko fasili o ai na te mafai ona fa manga